Kumsang ni som ni le pan ni July ni som thum pakhat July tha nin nung berchu kan lo chung kai le ta Rainbow Mizo Channel thir tu jong jong te thlathar lim taka chung kai turin du sakna chibai kan buk thau chau ane Russia le Ukraine boina wangin khovel ram sang sang te an boi lea abik takin western ram sang sang ta chu angong ani deu bara Indona borok thalo tak mai akal chau mup mup lain South China Sea le Indo-Pacific region lama China chuan ma son tumin ma alameka hay wang hian US chuan chet chua zai harel ruita ane US hian kumdanga lom ngai mi alo military drill lian tham tak mai chu Indo-Pacific region na conduct turin ain bo sai chawmup mupa midterm election US hian anma chon dona wangin US tual chunga politics sain paina po aso sang chau ta lebok ane The Jakarta Post le AN10 voin chanudar khatvela report unpack danin United States of America le Indonesia ta chuan joint military drill lian tham tak mai an nei dona he military exercise an nei tura hian US sipai te chirtel lawin Indonesia tang hian alobera sipai sangli veljat chu antel don ane tuntruma Indo-Pacific le ache vela US in military exercise lian tham tak mai a hoi hot turang hi khovela tun main la thengai lo ania Indo-Pacific region a military drill han nei to zonga alien tham ber le thomna ber ani don ani tin han report bok tun hai chawa hian China le US in kara in mu mona lian tak tak mai a thenga Ukraine ram chunga Indona Russia in a cho chua wangin ral thom le sum le pailama US thuk taka ain rol mek lain China chuan aram jau na tho tumin ma ason zela man laya China ram chunga lalten ro 100 laya Qing dynasty hun laya anram opchin jong jong chu China communist president Xi Jinping chuan mainland China ro relan huaya om turani tin hapong zarta ane China president Xi Jinping an he thu chua asiama wang hian Taiwan chu hinral ring takin anom hatul taboka Taiwan Strait vel chu ralmuang lo takle sipai te inepna nuaya awmek tabok ane hai baka hian Indo-Pacific region chunga China in aram anga aklem chin South China Sea tuipui zau takmaya chuan China sipai te anin kulmek boka Indo-Pacific region hi khwal jintele bungrophur chi longchi hrang hrang ta chuan an paltlang ngam talo bok ane hetianga South China Sea thom thar lian tak mai China in aron nei ta ka wangle Taiwan ramtana lauthonom taka China in arum khumkuk kuk mai kara hian US chuan chet chua zai harelta Super Garuda Shield exercise tian soi military exercise lian tham tak mai chu Indo-Pacific region huam chunga hian US chuan conduct turin ma ala juita ane US ral rel na mun pui Pentagona sipai ho tulu tak mai Major General Stephen G. Smith chuan thu chua siamin tuntruma Indo-Pacific region a military exercise kan nei tur hi Super Garuda Shield tin soi ani dona tunma military exercise kan neya kan thir danang kha ani to don lawa tin thil engkim kan te dan po danglam tak ani to dona he military exercise kan nei tura hian ground na operation engkima director kan idona Mase he military exercise hian tension sang tak siam turle tutela kaimo nekna na tak siam chuak tur kan nilawa ama jongjong atang towa US sin angai poimo le ti tur nia Asia chu tilho tling turin free and open Indo-Pacific region ti chu kan thupui anile donani atia hei Indo-Pacific region huam chunga US sin ama da yatranga thupuya alo nei tole military exercise an ya pianga Indo-Pacific region zalen taka awm thai hi until tumber ani na arai toni Jakarta Post hian an report zeldan chuan Super Garuda Shield exercise hi khovela military exercise omto jongjong jinga danglam tak ani dona China in hunrai tak chung Indo-Pacific region te South China Sea le Taiwan Strait vela te harsat na lian tak tak athena boruak sosang tak tak mai asiam fo thin ta chu ti dai tumin he military exercise lian tham tak mai hi nei tumani tin an report ve thung ane Major General Stephen G. Smith ro hian chuan boruak thar siam tur kan nilawa tension sang takemo puak thai thil lian tham tak tak te military exercise kan nei na hian pai maila
boruak so sang le satak mai tial chuak turin helai hmuna hian military exercise nei tur kan nilawa Indo-Pacific region hi international waters ani angin khovel ramsang sanga tranga sumdong long tele jinmi ten zalen taka anpal tlang thaina turin heruam manna hi kan siam zo kani ati Indo-Pacific region of military exercise lian tham tak mai US in conduct tura ain ruam han hi August ni khat naktu ka trang hian tran antuma August ni sompali thlang hian Indo nun chanjir turin hanin bo saita mup mai ane he military exercise an nei tur chungchanga hian Reuters news agency in report unpack dan chuan August ni khatatranga ni sompali chunga US in military exercise lian tham tak mai conduct tura ain ruam han hi engtiklai mai in hetiang ang military exercise si alom ngai lawani antia August ni khatatranga ni sompali chung hian Indo-Pacific region huam chunga Sumatra le Kalimantan muna te nei anidona Indonesia capital an khopui per Jakarta tranga thuchua an siam dan chuan China hian Qing dynasty hunlaya anram op chin zongjong chu mainland rural na hnuaya nulu antum don ani ti anpongjar towa Qing dynasty hunlai khan Indonesia hi anram op chin chu aningeya mase kha dynasty hatop nuwa khan ramsang sanga in trendarin China po rambung pakhat ang ania chutiang bok chuan Indonesia po rambung pakhat ang ania khang laltelal hunlaya anram op chin kha ke darin ramsang sanga kanin trendara chuwangin China hian aram chung angin minron claim ngot thailawa keini point anram hi kanram chung angin kan claim big lawani antia China in Indo-Pacific region le ache vela ramzau na atho dan chu khovel ta na lom tak ani toa athenom ramte takte te China chuan arum thraya mase Indonesia hian engtika ma China mainland rural na hnuaya hian kanram hi inchi khat po hlan kantum don lawani antia Indonesia hian China laka hian tlom mai hatum tak lo wangin US aron inrola hebaka hian ramdang dang po aron inrol ve tabok ani Pentagon lamin thuchu ansiama hi chuan Indo-Pacific region hi zalen taka kaltlang ani thaina turin he military exercise nei ani don ani tin soima sela Reuters news agency chuan Singapore te Indonesia ramta hi venghim turin he military exercise si ahoi hotani tin anpongjar ane tuna Indo-Pacific region na China le US ani nepmek na le athenom ramte takte tetene na China ani nepmek na hi analyst tam takten ansaidan chuan Russia in Ukraine arun ma ache danang deu chia kha ania Russia khan Ukraine kha arun mailawa mase Mediterranean Sea le Black Sea Ukraine tuipui bulok loka Russian sipai ta chuan military exercise annaya khatiang chia khan China hian South China Sea le Indo-Pacific region a hian ralthum le sipai te achopluta China Communist President Xi Jinping hian voile khata chet atho thutani chuan athenom ramsang ta hi ramte takte te anni wangin zankhat thil thua alavek thaidonin anhria chu thil chu thleng thutani chuan Indo-Pacific region a hian mailing te takte chu mai puilian taka in siamin al chuak ngai donani anti analyst hian hetianga anthirna chan chu China in ramzau na tho mek dang chatur le eptur hian US le Indonesia chau hi ancha chuak don talawa August ni khat naktu katranga Super Garuda Seal exercise anai tura hian ramdang pathum lain he military exercise si anjom vedonani ti anpuang to ane US hian aral thuam fam kimle tuinhuai longnen Indo-Pacific region hi luchil atum dona Jakarta in tuipuya chachi Indo-long tele sipai anai thranhem tham tak mai sangli aya tamma ta chu anin roldon boka hengbaka hian ramdang pathum Singapore te Australia le Japan ta chuan he military exercise Indo-Pacific region a anai tur hi anjom tur thu anpun rualin anral thuam chi sang le sipai ta chu deploy in Indo-Pacific region a US in a conduct na hnuaya military exercise anai tur hi anjom vedonani ti voin khan anpongjar ta ani hetianga lian tham tak mai le tunma la thleng ngai lo le military exercise nei ho ngai mi lo ramsang te an tho ho don ta ka wang hian Indo-Pacific region a China in ma alak na le ramdang te anek na chu aso sang ta hlea media ta chuan an ngaya mase US President Joe Biden le dancha tuma an bai mek
Chinese President Xi Jinping te chuan ningani khan in biak na an lo nei toa President Joe Biden chuan Chinese President Xi Jinping hena hian athurwal puile khovela ramlian dangte beron mi aloin China in Indo-Pacific region a aram lo oblok to te chu opchunjom zelin sumdona tan amang thayang tin alo pompuya hei hian Taiwan Strait pumpuya fresh crisis tia ansoi Taiwan sipaitele China People Liberation Army te inep nathar lian tak mai chu achok chuak ta ni tin an report ani mase hetianga US President Joe Biden le China President Xi Jinping ten in rem na le in biak na an nei nuwa hian US chuan August ni khatatranga nisom palichungin Indo-Pacific region a sipai ten Indonun chan an zirna danglam tak le khovelala omngai lo lian tham tak mai chu hoi hot turin anin bot sai zui le boka hei hi President Joe Biden chuan athil ti sual lian tak mai lia khuna turatana ruam manna asiam nia mitam tak te chuan an ngai bok ane ANN in han report dan chuan Biden administration in malak dan chu thilin ko kal tak ania China chuan Taiwan hi aram chung anga angaya US diplomat ten Taiwan antlo fo chu andu lo zia anlo pongzar fo toa Taiwan laka hian foreign ramsang sang ten in rol antum donane chuan Beijing an beturani ti in thuchua anlo siam toa mase US House Speaker Nancy Pelosi chuan Indo-Pacific region a US le Indonesia te Singapore te Australia le Japan ten joint military exercise lian tham tak mai an hoi hon hun August tha vek hian Nancy Pelosi hian Taiwan chu lo thai loin atlo ngai donani ti apongzar ve boka Biden administration in Indo-Pacific region le China laka foreign policy akal pui dante malak dan sang ta chu thilin kolkal takani antia Zee News in voin chuna report anpek dan chuan US House Speaker Nancy Pelosi hian Taiwan atlo tur thu apon nuloka hian China mi ta chuan Twitter lama vaukhana thu an chak chok ngal nin an reporta Nancy Pelosi hian Taiwan atloni chuan achuan na thlona hi ka thak ani yang tin Twitter lama anon pholang bok ane Zee News hian an report zeldan chuan Chinese mi commentator langsar le lar tak mai Hu Zijin chuan US fighter jet 10 an escort na hnuaya US House Speaker Nancy Pelosi hian Taiwan hi atloni chuan Taiwan athlen mai ka thak ani ngai donani tin asaya hetianga Twitter lama Hu Zijin hian thuchua aron siam takawang hian US President Joe Biden le Vice President Kamala Harris ta chuan hei hi signal thalo tak mai ani tin Nancy Pelosi hi zinlo turin an ngena mase Nancy Pelosi hian August tha hian Taiwan hi atlo ngai don ani ti asoinon lebok ane ti chuan US in China laka ma alak dan kan han soitak zonga hian thil in kolkal tak tak tam tak aum ta hei hian US politics anghong chuak ta former US President Donald Trump aron trong chuak ta Newscast in report anpek dan chuan former US President Donald Trump hian United States of America chu akal sulta dan bo chetna lian taka ain ok mekani atia Biden administration hian chu thang chu diaper turin an pan meka Ukraine ramchunga Russia le Ukraine sipaite indona hian President Joe Biden hian foreign policy diklo taka akal puya wangin mo phur tu nia tuna hian khovela Indona rap thak tak chok chuak mai thai turin Indo-Pacific region huam chunga abik takin Taiwan le Indonesia ta chu din munder thong taka adata ni atia tuna kan khovel in hermek dan en hi chuan Black Sea trangin Indona rap thak tak alo chuakanga South China Sea le Indo-Pacific region huam chunga trangin Indona rap thak tak mai chu a alin aron al chuak don boka Biden administration hian Indo-Pui pathumna chu nai vai taka achop chuak ta ni ati former President Donald Trump hian hetianga khovela Indona rap thak tak mai achua mangai hian President Joe Biden hi President ani na tranga innuk niam turin kangena ani aya romhan na siam thiam jok le na thok thei tak tak kuta President ani na hi lan turin kangena ni ati Trump hian asoi zeldan chuan President Joe Biden hian chu ativat lawani chuan khovela hian Indona rap thak tak achok chuak dona khovel me puiten na satakin antur dona chungjong songa chuan mo phur tu ni hi angam don emni ti in zona azot let bok Newscast in report anpek zeldan chuan former US President Donald Trump hian
President Joe Biden le administration hian lo chamna lian tak mai foreign policy lama antoka hebaka hian ramchunga lo chamna lian tak mai anma chon mek boka kum sangkha jakwa somsari chowela tranga sangkha jakwa somriat inkar chowela khan rampon lama tranga ron lut misual tam tak ta chu California state a Los Angeles sa anpung khoma heta hian Paul dinin Los Angeles sa hian mun an khora MS-13 tin khangmi te kha soithin ania dan bo chena zongjonga anin nam hnoi ti thaideu tho ania misual Paul ganglian tak mai dinin kotlaya tul thana rap thak tak tak an thlen tira khati hunlaya MS-13 hote United States chunga dan bo chena chikrang ranga in nam hnoya zalen taka ancheng chia khan criminal gang lian tak tak mai ta chu President Joe Biden hian atha zalena ruilo manga sumdon na ta chu khwa khirlo le zalen takin kanram chunga hian aum tira President Joe Biden hian amumanga athil muang main kanram hi chianglo ruain akai khruayani atia rampon lama tanga danlawa lo lut thin ta chu zalen takin ankut phurna aphel saka chungmi ta chuan MS-13 ho hunlai angmai khan kanram chunga hian tul thana rap thak tak tak an thlen tira heng zongjong hi President Joe Biden chuan haidarin US sa danbo chiatna crime rate na sataka sangchho mek hi Biden chuan khelo angmain angai tha heng tul chunga poikhoi tu ta hi metmit turin malakna omjanai pakhat ma anei lawani atia Republican Party mi US Senator tele US Congress sa member zongjong ta chuan amendment siam turin kadua US ram chunga poikhoi na rap thak tak tak mai ni tina kan mu fo te hi metmit turin Mexico tanga US ram chunga anron lu thaina dan hi ennon le turin kaphu tani ati Biden administration hian US border po aveng him thailowa mase Russia le Ukraine indona hian thuk takin ain rol suya mani ram chunga po rorel na fel taka kalpui thailo le US border veng him tura rom hanna omjanai po siam thiam lo hian engtika ma miram boina hi aching fel don lawa Russia le Ukraine indona po hi achin fel a in zualam apan zela chuti mek lai chuan China laka boina lian jok achau chuak boka hei hian indona lian jok a chhop chuak ngai dona kanram chunga hian National Guard tam tak kanaya American mipuite hi President Joe Biden hian angai tu masak ber turte ania America ramchunga kan khopuya tolaya nge American khole tuite kan police serviceman tachu ni tinin ka hlumin anom ranga hengjongjonga hian malakna omjanai engma anei lawa President Joe Biden hena hian hei chau hi demand ka siam duwa National Guard tam tak kanaya hengjingami te hi deploy in Amasaberatan US mipuite anhim thaina turin law and order kengkoa US border hi aven himtir hangayani atia Biden hian he demand hi atihlotling lawani chuan kanram chunga suasolna lian tak tak le danbo chena tam tak mai thlengmek ta hi kumsangkha jakwa somsari chowela US ram chunga gang lian tak mai te anlo din chua MS-13 ten poikhoina lian thamjongjonga in nam hnoina an nei thrin aya nasajok fe khan US ram chunga hian pol lian tak le chak tak mai misual role intel khom ta chu anlading chuak ngai donani atia chuthil chu tuna hian ain mung chhomeka federal sarkar tan po hlom tham khopin US ram chunga hian ral thuam nen anronin chopluta hengmi ta hi US tol chunga hian kan bei ringot hi atok lowa US border zongjong hi ven him atula chumi tur chuan National Guard ta hi athon lu nge angayani ati former President Donald Trump hian he thu asoina hi America First Policy Institute 10 unorganized na hnuaya program anbut saya he thu hi asoyani he program a hian President Donald Trump hian athut soi toplam panga hian kumsang ni somni le palia America ramchunga presidential election lawam le tura hian candidate ani le tur thu asoya tuna White House lua tu ta hi na thoklawa omai mai ang chau ania mase mipuite lungai lo turin kacha du chewa American mipuite venghim turle America hi ramro pui taka siamnon le turin American mipui zongjong ta hian kanram tranpui turle chanchuak le tur hian ti thai kannaya kumin November tha midterm election lawam tura hian Republican candidate zongjong ta chu thangtling vectorin election kannei na mun tur state zongjong te kangen cheu ane ati
Zinusian an report danin Republican Party te hian former President Donald Trump hi official in election lawam le tura hian presidential candidate tan puanna anla nei lawa November tha hian midterm election an machon tona former President Donald Trump hian kumsang ni somni le palia presidential candidate tana tangtur angin Republican Party chunga tangin campaign anei meka midterm election tan hian nasatakin vaipui athak mekaniti in an report bok former President Donald Trump hian kumsang ni somni palia presidential election a hian kamel in mule ngai dona Biden le administration in White House satranga na thodan omjanai lo taka an kalpui hi siam thain kumsang ni somni le palia president in thanna lowam le tura hian kamel in mule ngai dona ni ati ole khati jongkha tuntrumata na chanchin thar kanbuat sai thaite ania Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia